Nanay Khatnaba Mayam Singdi, Paying the Khatnaba, Lemukung the Chimang the Khatnaba, More the Khatnaba, Mayam Singdi, Meitei versus Cookie, them over so communal level pound a Yodeba. Togotabu, Handaki to Champu, just Loinama, additional SP Matam to get the Sojit Masama to maintain Mapam to the Yovi video to the Ui. Aduga ISTV, Impact TV, journalist Mayam Sing Shu, Lo Yawi, Matam to that. Adugi Mapam to that. It has any point B. Adumai Toduna, communal port the Sandok Rabanina. Mayam Sing Sigi, politicians sing say BJP Gimanungi politician nepa. She gender yadeva. She's responsibilities a Hoi Manipur Pazama Yamna fixed the good over nepa. A Hoina Durum the Chat Vida solution table Mohutu da Adum Chainava Hopadum Chat Clever, which is Yankudum Tiba Mase. Adumai Toduna, Hosiki Paza sing say Ware, Masu Chamber Suya Yarovai, Paramdi Pazana, Hosiki separate administration high say. Suk lay level suk pang pangway high say suspension of operation agreement to the Congress report never. Mana Zitina Kayarak high level su responsible government amana equigi support to view high level su oira roiba. Example ama high Manipur Thugai Ge equi say Southern Nagalim oige or Nagalim Apunba Adu Ada oige high riba Bharat Sarkar Prime Minister level the worries Hanakiba. NSN IMG High Tarozarabi. Muy Pauna, Manipur se Tukai Bangam, then the last Karito Gay 2012. Naga People's Front and Nagaland Pusilaga Manipur Assembly the vote le paper. Congress Yadabagi, Atu Dato, but the Yiko Zarabi. History in the Sajima Ponate. Manipur Tukai Gay, Hibam, meeting the Yamna Pagan Canvas Naga Pauna, Manipur Assembly Oina. Manipur Thugaina Nabagi the Vakta Moise NPF ticket that lepa consider Nimari Mangadi sure shot Adum Kayaba. Moina Manipur Thugaina Nabagi Wari Masip how the Tobi Bangambra. Ado Taradi, Pazadi Loising Honorable MLA na separate administration, political settlement, negotiated political settlement under the Constitution of India, Yabiga Doba. Nido government oi taradi akoi support to ge hairadi kaidongai da Manipur Thugai na nabagi da bak du kanana su negotiate to roi maram di moi ge policy de su dum yaw da bunina mana chetang hai pasara ga mayam jing se piece of word hai tare ko wahi che da sana ge hai bai wa ne prajan di su ya roi ba du maram oi du na moi ge wa di redundant kana da ba pot ne ba. People will start giving a lesson. Praja mayamna adugi barrier mayam nusina daba mayam jingse adum thugai hi kani ba. Togodabu as government ama oina anti peace oiriba government mayam jingse government na anti peace element mayam jingse ngasi phao se the iron hand season na bidraba so hojik phao PR government leina provocative oiba hostility mayam jingse Moina kari amta sukto to bide kamta legal action amta lokhat pide ba ado last day na ajini ba point di government of India gi sanari ba pot ama achoba ma leibani na ado gi ko mayam na khangse khanga kan se ko na Anouba warep no aga pandam je chatla taradi phagada indi khalle ba ko so cookie zo gi separate kambu sing ju separate adum chat kani irang to ning ba sing su irang dum to gani khabe yapon te ozarabi muslim manung da su phate ba sing de dum adum yaw gani ba nang khamba yapon te ina khamba yapon te ba to go to government leina government adum yam du yingsin bi hai ba du ne ba government have to be more stronger PR manung da government se kari de strong oi ge report card pira kan che da di praja sing na di yam khetang doubtful oina lei hal le ba hoji so adugi maram oiduna ei wakhan da di personally ei wakhan da di haji cookie jos na haira basu mogi Bharat Sarkar na matam dugi Congress na losin ba BJP na makhata na chathan ba hayeng BJP mu ko mudla kansu Congress na muk season na gado ba sigi to iba pot Bharat Sarkar gi season na ba pot ni na moi de dum to khigani ba Bharat Sarkar gi khutta leibani na kaya ra kamai na to ro ba so moi di popular government se thingba su ngam moi ba ado taradi popular government se
asom side gi MLA sing ching de gi separate tan ba gi MLA gi maram oiduna semba ngam dawne haiba se ai gi wakhan de oide haiba se ai di rule out to jani nge ba okay ado taradi kari gi no India government gi geopolitics te gi ra or matam de gi government adum leba taradi khwai gi moina pamjaba zoni mar kuki gi lal hoba suspension of operation agreement do extend to bangam daba gi maram oiduna aduna hak lo thoaga ozarabi suspension of operation su du bharat sakana extend to thoaga adu matung de any government muk lak hanning ba gi pot la ko mayam sing se dum thajana ying se ba kaino gi PR government thangi ba pot mayam sing se adu dagi even arambai tingol na su reverse gen lo raga su agreement extend to je phaye haina support to chilai da na ozarabi adoi taradi bharat sarkar gi design ama yawe haibe se akoi na khangna akoi masen adum khatna raga adum hunna raga leba taradi sukya yaroi let us understand the modus operandi of the government of India adu mayam du khangna let us utilize in a better way apabalom da season na se moi gi san han loi se abu moi gi samvidhan du ga akoi gi samvidhan chap ma nei akoi gi constitutional rights to akoi na esa to se hai bane ba adu mayam du tora kan se dadi ei wakhan dadi eni lengak la ga su pia lengak oiro popular government lengak oiro bajan akoi bhap tara kan se dadi adu ya hi gani adu bu manipur di issue ate sing se loi hi gani lan su kap number su lep kani government su dum sem gani manipur su kai roi ka su to roi to go dobu illegal immigrants haiba gi issue se sukno loroi badoi taradi mitop khandok ngai gi damak sida asomda leibi riba kuki subscribers mayam kuki ni haina masana promote to hiba mayam kaido nang ki ri ye noi mayam bo adu gi damak ta tholo atei gi loi chap mana ki gani si gi matang he akoi nei naraga ya sinama ma putho adi any government la aga superior government democratic form of popular government BJP Congress anybody la tarabasu ozagi oba opinion de kamai thamining hantaki kogi president's rule say 1 year complete February 13 the faga dorabani hosik say January 26 ki mamang de koi Manipur da government se semak pa yabe ki possibility le yabe ki pochi yam kan hainari adubu masi semak adra samoidra habe ki chap chaba khogi clue di fangbang am da ba habe tare if kari guma semak dragana khogi PR se khogi extend to kanda assembly dissolved to film the lakadra na jaga handaki situations that they last hour or banina masida sokadori basidi khogi hauzik leri ba hana government parliament ba VCP party da sokada banina handaki matang za su so na government se form torokani na kan bibra kamai thamini sigi Anouba government hai tare popular government hauzik chathari ba se SA government ne ba SA hai ba di suspended animation SA aseng ba SA ne hauzik chalai tori se ado president rule lakpa gi maram moiduna sigi pot se rarest of the rare case ta apply to go ba government ne ba ado haji Manipur sina matam du gi chief minister leader of the legislative party BJP absolute majority labor party the leader do resign to thok pa gi maram oiduna house gi leader su leitraba aduga Trani Thoirak Suba 2022 dagina 2027 fab chathaga doba Manipur Assembly se sida taret suba session che phammam dai sida mana pham thadok pagi maram oiduna sigi president rule se lakpane ba constitutional crisis haiba ama lakpa maram di 6 to 6 months manung sida assembly se pangthok ka dobne ba government du accountable oiga dobne ba praja ga government will be accountable to the assembly haibaneba so adugi government to assembly the accountable oibang lamdrawa gi bonina hoji SA government se hoji clay ye ba ko so hoji hone yeng ba tar adi kari gi chief minister du matam du gi chief minister resign to ino ma resign to bing maram ne adu resign to ba tar adi absolute majority leva BJP ti party na magi mahut du amasil aga adum Sarkar to form to yaba zat ne kari gi to da no adu gisu why the former chief minister the then chief minister and Biren Singh resign haibe se pau kum se mana ngasi phau ba da Manipur praja da pidri ba yes is it because of the breakdown of law and order
or is it because of something else haibagidi ahoina neinadriba aduga Manipur prajana so khangba ngamdreba sigise mana so phungdoktriba adumai toduna ahoi Manipur se la kansida president rule se taramathoi 11 times the highest in India neba adoi taradi India gi samvidhan se Manipur ga chana dabra is it not suitable with the people of Manipur haibase question achoba ama laeba adoi taradi akhoi kari tawba tai law and order breakdown oibagi maram oiduna mas na phamthado hai taradi law and order se district tara tarup manungda district kayada no ani khatang da ne ba hojik khetang sokli se adu India government se super power ne economic da su yamna kaino fourth largest economic power oire adu karigi masagi internal da instability labor mayam sing se pai khat pangam da no hai pa se adum laeva adumai to duna hojik option yengse Anouba government hairadi PR government se lakadra chatkadra or adum lekhigadra haiba si sida BJP na SA government se suspended animation government se lothoga moina muka claim togadra restore togadra mogi leader ama khalaga ama option ama yes ani subai sida or khangna adum suspended animation sida adum thamaga adum hinghalaga makhata na PR government se adum chathahan gadra adigi su option ama ahum suba option juda assembly se dissolve to thokraba aduga thataruk manung se da adum election to thokhiba togadra or assembly su dissolve to the be indefinitely assembly dissolve to raga chahi ani hum 6 plus 6 plus 6 plus 6 se tarup rak nina chahi hum phau se constitutional na permit do phau chathagadra adu gumba option mari le ba BJP na kamai na karam to na togadra adu mayam sing se tora kan sida BJP na or government of India ne benefit kayam yam na phangani adu mayam to batara adi government of India se yam na timid oi yam na solle haiba yai maramdi Manipur gi irang se adum solve to ngamde ba operation sindur ga pangthuda Pakistan bu adum to ngamba taradi Manipur gi se India manung oibani na adum losin ba yaba pot ne adugi maram du na mogi involvement su yaubani na moina kayam yam benefit loba yaba dagi haiba gi akhoi Manipur prajana adum sana adum hamba taye moina risk loba ngamdaba risk free zero risk sida adum to bataradi akhoi people mayam sing se adum collateral damage sida akhoi se adum yaw banina akhoi mayam sing se adum victim adum tare ba adoi taradi praja sing su pulap ama oina hogat laga common agenda ama da thola ga na warep lora kan sida akhoi mayam sing se Anouba kaino ama se pandam ama se putho kan sida Bharat Sarkar any government at the central government haiba sing se mo se offside ta han ba mathau ta ba Manipur interest ki damak sida adu we need to start a fresh Anouba step akhoi na lokhat pa matam yo dabra hai na se Manipur praja mayam se ei dum hongjaningi adman to duna la ei hojik si sida prime minister lai adu matungda president lai RSS ki chief lai loi visit se loi re ba adu loira kan sida president lakpa kan de su senapati da chatuna yamna sontharaba maram tribe unabduna lai e kampopi da chatrema adu gi speech tu fajana yengba taradi hill and valley se complementary ni hayeba adu di handaki thodok si sida Bharat Sarkar na thugaiba Manipur thugaiba wakhandi leitaba taradi suspension of operation su khwaidagi sathiba irang da khwaidagi main front line da thokhiba UPF ga keno government of India ga suspension of operation agreement to na khulai paiba sing se moina asom gi ching sai de control to rawani na si kaktat piro haina tampa ki valley based organization na khwai lauri ba Manipur prajan na yaw lauri ba mayam sing se PR manu da extend to thok khabin a khoi su Bharat Sarkar ga mukna ba ngamdaba gi pot na mo yam na super power oibani na
मुकना दे याथोक बिखरे बा अदो तारदी मोइसु हराउग्रे अखोम सोम साइड इम्फाल वैली नसु रेक तौद्रे कयाम यामना इरांग तौखिद्रे अदो तारदी मोइ मसामक नसु मणिपुर काबा यारोय हाइना सेप्टेम्बर 4 दा याथोख्रबनिना फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग नवंबर दा तांगथो कांदसु current policy of government of India does not allow separate administration hai rabanina at moina tangmari September tangmari da policy sembado Manipur ka ba yaro hai na changki ba pod do asom moin masabak na so UPFK no na so joint statement da admit to khaba taradi adoi taradi separate administration ki wari ching da leitre ba adoi taradi government formation se by virtue moju resign to da bagi maram oiduna separate Manipur dagi akoi tongan na takre hai ga matung phawsida phamdo imphal da lejeba chingme ro da Manipur assembly legislative assembly ki office thadok da bataradi adudi moju akoi Manipur ne hai na moina legally moje binding oiri bane ba adugi maram oiduna moi kangbu sing se hala kan se da moi meyam sing se amuka yawan na bagi damakta BJP na sinbagi matam ngaira karino haibe se akoi bhab tabang amdre ba adugi maram oiduna hojiki PR government na sisu road map lebra zati ne hai tare de zati gi kana karam ba zati no haibe se Manipur da lebe se ama say suppose thado ne adu thado gi lu chuma thado MP Manipur na yasina ba thot adamai to duna se mar se paite hairo se wifi masa gi group zati sing to thola kansida ama nusina ba yasina na ba gi damakta identify to ra thok na ba gi damak facilitate to viva road map yat khiba lebra adusu leite adoi taradi Bharat Sarkar ga Manipur Sarkar na paikhat liba hojik Ministry of Home Affairs ga President rule manung sida governor na chalai to giba Manipur gi sarkar se kadai phau progress report ka se yeng bata adi kayam yam sathi na success oibra hoi kap na ba khot na ba praja na di khetang di hojik di full scale da khoi da operation chathaba ya hai ba gi khetang ki ba pan ba le ba gi drastically violence han thara ba ta ra ba so atok pa scope de su adum yeng bata ra di kadai phau improvement le bra hai ta adi kaya di praja sing se pen de ba le ta ba adu gi maram duna hojik the boat is now in the court of the BJP so BJP na ex chief minister do amuka pusin ge da ba oibra or mabu sin ge da ba oibra or anything oiba tarabasu hojik di 1 year hek kan ba taradi election commission of India gi election to ba yade hai ba gi the constitutional procedure ma chathai ba yada bani na election commission of India se Bharat Sarkar di BJP na pai yam powerful ni hai na manipulate to ba ngam ba tarabasu praja sing na kadai phau ya bigadra next day congress day dum chat ki ni court da adudi yaroi du da dum to rakad adu oi taradi BJP gi party na su yamna pressure immense pressure lei adu gi maram du mo isu preparation hogra na December tang 3 da su moi pangthu ki legislative party leader ama oina handak ki Guwahati da su moi atei miyam sing chu ko ba tai admaina to admaina akhona yingi ba se praja na yingi se tawning ba BJP oiba yai congress oiba yai anybody oiba yai we should not be a victim of this government of India policy tungna akhoi Manipur hi smaina adum victim oiba taradi Manipur se suk chau khon loi now is the time to wake up hydri 8 1 tham okay kogi ayam phazan thamikre oza Michael na kogi center gi site gi suduma kogi Manipur gi integrity se hirama mata compromise story have gi wafan se phongdo ga dilai adubu integrity shokaloi haraga ngasi fawda government amakak stembi tribesna karigino have question ju preza sing hanga ga sudum lai bani za kogi kuki MLS singi marak tagi koi paulala hafkif na phongdok pa se kogi haragi omang da leramba government na kogi kuki jo community ki damakta khanbi ki taba withdraw to ki bedana maram ora kanda mo khogi patungan ba separate administration ki demand sa torok pani have gi pot ma khaklei aduna hosiki lei ba government same ki have gi post da mo khogi ba participate to ba have gi matang sa khogi mo koina demand toroga lai ba separate administration je koi bi gi have gi promises sama to taraga di participate to gani have ni no ni shida so khogi mo khogi kuki MLS sing koi Delhi da chatla kanda khogi union home minister unabagi wafam fa da phone tok pa lai dugal aina matang laksani ba question se koi oza ravi ne habiba dumaina government se kai gumba semak taraga su praja sinam pa mi ba
maongda mayolomda chatpa ngamda taragadi madu suhanagi leramba government prajasini yakidaba dumaina dumak oira oi heading ali de wa form duni kamai thamini ngoza hojiki hairiba honorable MLA Pauline Lal na hai ba thamhiba wa form do mana jitna sanarabasu wahai twist adu da toraba tarabasu prajanadi thazara roiba maramdi Manipur kaiba yaroi haina suspension of operation agreement do aiba oina UPFK no da thamkhraba pot nina adugi policy do present Manipur government khaknatana India government ki policy ne ba adugi duna moise apan ba piba gi maram oiduna separate administration or Manipur thugaiba gi pot se moina jitina hairabasu prajana di thajabi dreba ama ani subai sida karmaina moise phamchu thadok tabunina ojarabi moisu glorious exit haiba ama phamchu thadok tre separate su tale marak sida misu asuk chani chom si re prajaya mware ekhoi sida yaude haiba yadabi gi maram duna majority gi community Meitei aduga majority gi community dagi chief minister ba Meitei CM amaduna si se genocide adu da pangthok pani haina haina toramba adui mamang duda moigi relationship haitare as a party gi sumasen ama oina moigi cohesiveness ama leitaba haitare agenda Manipur thogai nabagi or community amaga Romda adum chatahan ba any administrative decision say kainogi reserve forest gi matang da eviction to thoki basisu community wise oina adum narrative sagat lakpa tu yingo maiteina birena akoi gi kuki singi lambu loi mo pamba de gi munbi ge dore tu yingo eviction pang thok re si da haiba or Manipur gi apun bagi no gi license review to se haiba maram di karambano thobal de gira kaino gi BJP gi leader ama no na license gun na hakhi bagi maram oiduna Manipur gi apun bagi amutang review to se haira kansida tu yingo maitei na khoi bu khap ke to badagi maram oiduna khoi gi no me am sing se re-verify to bagi station da thamal haiba gumba any government decision to ba khuding mak se moigi MLA oiriba party masen oiba MLA singduna communal line da dum sandok pagi maram duna Chasampur was boiling volatile situation April 27 28 29 do volatile situation leyeba 2023 juda yes adu mayam singdu kanana insinba instigate tori no haitaradi politician maroina psychot MLA to chain ba yaroi ba he is responsible yes Pachen ba yaroi ba suya yaroi ba adugi mob mayam du sagala kansida so Manipur gi apun ba gi ching loina ma hills areas gi naga gi tare ba khuding ma su rally chat re dana rally chat thare loisila kansida asom gi moi gi gate du mai thai hai tare ni kanano tomba chawba kanano Mr X Mr Y khidok pai muhut da video nama aga du ta da tore haina communal line da sandoi badu yam line adudi more da Maharaj Nara Singh statue du mai thadok raba yam thuna na nei khatna ba mayam singdi pheyeng da khatna ba lemukong da chimang da khatna ba more da khatna ba mayam singdi Meitei versus Kuki dum oiraba su communal level phawna yode ba todabu handaki chu champu just loinama additional SP matam dugi TH de sojit masamak su Meitei ni mafam du da yowi video du da ui aduga ISTV gi Impact TV gi journalist mayam sing su lo yawi matam du da adugi mafam du da aina hajening ba point bi adumai to du na communal port da sandok rabani na mayam sing sigi politician sing se BJP gi manung gi politician ne ba chen ba yade ba si responsibility se khoi Manipur praja mayam na fix to ga do ne ba akhoi na du rom da chat bi da
solution thiba mahut tu da adum chainaba hotpa adum chat khreba ko ji yang khudong thiba ma se adumai to du na hojik di praja sing se ware ma su cheng ba su ya ya roi param di praja na hojik di separate administration haibe se su lei le roi su phang phangoi haibe se suspension of operation gi agreement da khang raba pot ne ba mana jitina kaya rak haibe ba su responsible government amana ekhoi gi support to view high resu oira roiba example ama haige manipur thugai ge ekhoi se southern nagalim oige or nagalim apunba adu ada oige hairi ba bharat sarkar ya prime minister level da wari sana khiba nsnim gi hai ta roja rabi moi phauna manipur se thukai ba ngamdana last ta kari to ge 2012 da Naga People's Front se Nagaland ki pusilaga Manipur Assembly da vote le peba Congress ya da bagi atu da to badagi ko zarabi history ne se ina sajin ba pon nate Manipur thugai ge haiba mi sing de yamna pagan kan bas Naga phauna Manipur gi assembly oina Manipur thugai na bagi da wak da moi se NPF ticket da lepa kan sida ni mari manga di sure shot adum kai ba moina Manipur thugai na bagi wari ngasi phau da to bi ba ngambra ado taradi prajadi loi singe honorable MLA na separate administration political settlement negotiated political settlement under the constitution of India yabiga do ba ni do government oi taradi akhoi support to ge hairadi kaidongai da Manipur thugai na ba gi da bak du kanana su negotiate to roi maram di moi gi policy de su dum yaw da bani na mana khetang hai pasaraga mayam jing se piece of word hai tare ko wahi che da sana gi hai ba yu wa ne prajan di su ya ya roi ba du maram oiduna moi gi wa di redundant kana da ba pot ne ba people will start giving a lesson praja mayam na adugi barrier mayam nu sina da ba mayam jing se adum thugai hi kani ba to ko bu as government ama oina anti peace oiri ba government mayam sing se government na anti peace element mayam sing se ngasi phaw se da iron hand season na bidra ba su hojik phaw PR government leina provocative oiba in hostility mayam sing se moina kari amta supto to bi de kamta legal action amta lokhat pi de ba ado last day na hajing ba point di government of India gi sanari ba pot ama achoba ma leibani na ado gi khoi mayam na khangse khanga kan se khoi na Anouba warep lo aga pandam se chatla taradi phagada indi khalle ba ko so kuki zo gi separate kambu sing ju separate da dum chat kani irang to ning ba sing su irang dum to gani khabe ya pon te ozarabi muslim manung da su phata ba sing je dum adum yaw gani ba nang khamba ya pon te ina khamba ya pon te ba to go du government leina government adum yam du yingsin bi hai ba du ne ba government have to be more stronger PR manung da government se kari de strong oi ge report card pira kan che da di praja sing na di yam khetang doubtful oina lei hal le ba hoji so adugi maram oiduna ei wakhan da di personally ei wakhan da di haji kuki zos na haira basu mogi bharat sarkar na matam dugi congress na losin ba BJP na makhata na chatha han ba hayeng BJP mu ko mudla kan su congress na muk season na gado ba sigi to ba pot bharat sarkar gi season na ba pot ni na moi de dum to khigani ba bharat sarkar gi khutta leibani na kaya ra kamai na to ro su moi di popular government se thingba su ngam moi ba ado taradi popular government se asom side gi MLA sing ching de gi separate tamba gi MLA gi maram oduna semba ngam dawne haiba se ei gi wakhan de di oide haiba se ei di rule out to jeni nge ba okay ado taradi kari gi no India government gi geopolitics te gi ra or matam de gi government adum leba taradi khwai gi moina pamjaba zoni mar kuki gi lal hoba suspension of operation agreement do extend to bangam daba gi maram oduna aduna har lo thoaga zarabi suspension of operation su du bharat sarkar na extend to thoaga adu matung de any government mu lak hanning ba gi pot la ko mayam sing se dum thajana ying se ba kaino gi PR government thamu ba pot mayam sing se adu dagi even aram bai tingol na su reverse gen lo ga
su agreement extend to se phai hai na support to se lai da na ozarabi adoi taradi Bharat Sarkar ki design ama yawe hai be se akoi na khangna akoi masen adum khatnaraga adum hunnaraga leba taradi sukya yaroi. Let us understand the modus operandi of the government of India. Adu mayam du khangna let us utilize in a better way. Apabalom the season na se moi ki san hanoi se abu moi ki samvidhan du akoi ki samvidhan chap mane akoi ki na akoi ki constitutional rights to akoi na esat to se hai bene ba adu mayam du tora kan se dadi ei wakhan dadi eni lengak laga su pia lengak oiro popular government lengak oiro bajan akoi bhap tara kan se dadi adu ya higani adu bu Manipur di issue ate sing se loi higani lan su kap number su lep kani government su dum sem gani Manipur su kai roi ka su to roi to go dobu illegal immigrants hai ba gi issue se su no roi badoi taradi mitok khandok ngai gi damak sida asom da lebi riba kuki subscribers mayam kuki ni hai na masana promote to hiba mayam kaido nang ki ri ye noi mayam bo adugi damakta tholo atei ge loi chap mana khigani si gi matang he akoi nei naraga yasinama ma putho adi any government la aga superior government democratic form of popular government BJP Congress anybody la tarabasu akoi hingba ngamgani mang than chat pangam gani haiba se e dman thamjage. Okay oza yam phazan thambi khrai khoi gi lairi pa khoi gi man oiba issue khoi illegal immigrants ta betare masigi machina khoi gi Manipur thoi ba conflict sigi so khoi gi man oiba region kaksu oribani masisu yamna makoi illegal immigrants sing gi matang so khoi gi lakadori ba khoi gi government sina natragana PR government sina so masigi chaba khoi gi thabak se lokhat bi basu change ha wa fam ne adu bo hozik lairi basi ba PR government 1 year complete faga dore masigi mamang da khoi government system ga dress se modra habagi mayam ama neina khre adu bo jasing gi opinion da so handaki last hours da shoy dana maki government amakak lakpa yabagi possibility lei habani adu bo lakadori ba if karigumba lakta raga su lakadori ba government to praja singi sentiment khangna praja singi welfare gi damang da thabak torakadori bra haibasidi mayam puna yingminaba tari haba wafam sigalone nanga sigi dalok kitharom da mapun farm bagi damang da so oza Michael oza Rabi amadi oza Sankasar thakat pa phongdok chari.